Gdje ste ljudi? Evo nas u novom klipu, u novom kanceru, u novoj akciji. I pre nego što počnem ovaj klip, hteo bih da vam se zahvalim za preveliku podršci koju nam dajete. Mislim, već smo stigli do 70 suba, tako da puno vam hvala za to. I krenemo u kancer. Ćao. Kao što svi vi znate, mi ovdje u Hypersonu dosta poštujemo debeli, iskusni znali youtuberi. I zato puno podrške za ovih debeljaka. Evo nas ponovo u Games Product, danas odgovaramo na vaša pitanja. Stvarno je, ne zezaju. Nisam znao, brate, stvarno nisam znao. Hvala ti na ovu informaciju. Marin Zurak pita, zašto češće ne snimaš da bi ti imao šta pitat? Kako si uopće počeo snimati? Upalio sam kameru. Koliko imaš godina? 13. Imaš li curu? Ne. Mislim da je odgovor na ovo pitanje bio prilično očigledan, pa stvarno nisam mogli to pitati. Balkan Game HD pita, hoćeš li snimati Minecraft? Hoću. O, jedno, čekam da vidim te mićavce. Bodybuilding pita, zašto si počeo sa YouTubeom? Ponestalo mi para. Really, nigga? Isto. Može li pozdrav u klipu? Pozdrav. Dado Games TV pita, hoćeš li igrati Minecraft? Igram ga u slobodno vrijeme. Također Dado Games TV pita, hoćeš li snimati Minecraft? Hoću kad uzmem premium account. Molim vas, nek mi neko molim da da premium account. Svrha mog života je da vidim kako je. Evo čekam da vidim te mićavce. Darko Knežević pita, kada će FIFA? Pa FIFA će biti kad mi je ti kupiš. Šalim se. Dobro ljudi, smirite se, on se samo šali. On se samo šali. Pa FIFA će biti malo prije Božića, ili točno za Božić. Darko Knežević, to jest opet isti pitaoc, pita kad će druga nagradna igra. Jednostavno, kad budeš se ustao iz kreveta, otišao na YouTube, ošao na moj kanal i vidio nagradna igra epizoda 2, ta će biti nagradna igra. Matko Gračac pita kako si uopće krenuo snimati. Pa gledao sam 3 kanala, to su Serbian Games BL, srpski tutoriali, to jest Cile i Jaserštajn. I onda, kad sam to sve ishodao, upalio kameru i snimao. Nevjerovatno, stvarno nevjerovatno. Ja ti se divim, iskreno. Vrlo iskusno. I to je to što se tiče prve epizode pitanja i odgovora. U ovom videu postavljate pitanje za sljedeći put, a sljedeći put je za tjedan ili 2. Hoćeš sljedeći put snimat Minecraft? Najde molim te snimaj Minecraft. Učini mi ovaj dan lepši. Ćao. I ne čao, zaboravio sam se zahvaliti svima koji su postavljali pitanje. Really, nigga? I ljudi, to je bilo to za ovo kancera. Nadam se da vam se sviđa ovo ili uopšte ovaj serijal na koga ja jebim pšov. Kad dobijemo 5 ili 10 like, pa zapravo neće ništa se desiti. Ali ne bi bilo lepo. Da. I ako vam se ovaj video sviđa, ostavite like i čini mi stignemo do 5 ili 10 ili 50 ili 80 ili 90 ili 90 ili 90 lajka. Pa vidimo se u sljedećem kanceru i ostanite isti.